I suggest na dapat ibalansin na ng gobyerno. Ibalansin na ng gobyerno. Deng ekonomista, migaga nakala pag migtas ta sweldo, dakal ka nung manyarang kumpanya. Ay, businessman. Yes, it's true. Dakal lang kayo. Lalo na retang small and micro. Manyarala siguro. Kasi dag yung manuel dong matas eh. Pero I think that's a system of purging. Buro na sabi, retang talagang misadsad. Siguro makuwala. Potang mekola, nung talagang bisala pang mutak yung negosyo, mantulang negosyo na makayadapya kaya tamata sa sweldo. Itiin pasyag ng Rene Romero metong karang director ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, di kempi sasabihan pa magtas minimum wage. Agpangkem business leader, nung mababala ka no panakit ang demagobra, alalang dakala asali at edumuro tempera. Minimum wage. Yung minimum wage tam kaya naging Pampanga, Central Luzon, kaya 460 pesos a day. Isipan mo naman no karnya mirasita. Dening workers reni, labor sector tamo. Ilang maragul portion na manyali kareke katamo goods and services yap kailawe ko kabang deni magkasakit la magkasakit siya kaya katang bansa. Anya maulaga naman kanong pasiknangan ng purchasing power dere memalen kapamilatan ng competitive salary bang asiguro ing economic growth. No atila purchasing power din tao la kasi ng ekonomiya uling marguling dudor ta pera kay ekonomiya and at the same time la kasi business kasi dakala demand. Ang yan yung demand mababaya. Kasi mababa yung purchasing power. Pati rin tao, matas na purchasing power, mitas yung demand. So mitas yung mitas yung ekonomiya. Basic in datos na ng Philippine Statistics Authority o PSA, minukyo iyo kang 8.1% ang economic output ng Central Luzon, manibad kang 7.4% anyang 2021 at 5.6% anyang pre-pandemic level. Pero nung irumero ka ng kutnan, mitas ya mo hindi manibatan niyang migbalik yung dating sitwasyon at excited lang lumuwal den tao. So, ngayon kaya tanggal do, claim na ng gobyerno, po parang aliwa na yung ekonomiya, sinurpass na itang ekonomiya status anyang 2019. Siguro, anyang mag-spike ya. Pero ngayon, magbalik ya, magbabaya. I could say, mababayang bagya yung ekonomiya tamo yan kaysa niyang bayo ya datang yung pandemic. Anya pahintunan mihitan 2019. Samantala, metong karemeging kritiko darang analyst ken pormerong State of the Nation address ng President Ferdinand Marcos Jr. ing kakulangan ken detalye para kanuking economic reform. Agpangkang Romero, dakalya pamalyaring gawan ni Presidente bang asopan den memalen. Arlene Salonga, CLTV 36 News.